Ni mwihoko wakwa ati wigutindia thayo maya ni mohoro mathaa mugwanja guku ni kwa Muthingi TV na ithu tugatwike humo gia gutherema tariki 16 mweri wa 10 mwaka wa 2023 gikwamukira thiini wa gikunjuro gitu kia mohoro ni njitagwo Muthoni wa Wambugu na mbere ya twambiriria maria ngukorwo ngigutemaniria kuringana uria twandikirwo ni andiki aitu a mohoro no wega ngwire no wananirie na ithu kwitukira page itu ya Facebook na niyo @Muthingi TV. Mbere ya tuingirite njiro gitu reke twambe tumurike mamwe ma maria twatinda tukihangirwo ni andiki aitu a mohoro kinyagiria riu cihandite wega thaa mugwanja. Na maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie. Aikari a gicigo kia Alego ya Rugongo kururungana na kuhithukira ceceni cia borithi cia Kowet na Ndere thutha wa njuragano cia andu atatu mwena uyu. Micemanio ya gucokia thayo gatagati ka nduriri kaunti-ini ya Samburu kugia na umithio thutha wa nyanake cia Miran gwitikanira guteaniria uici wa mahiu. Na atumia na mbeu njithi kuma nduriri-ini cia arithi kaunti-ini ya Marsabit kuhugukira sekta ya jua kali kumana na hadhara ya ugaruruku wa riera. Ripoti ya tuguna mohoro maitu ni ati kiama kia mau ni kiuri thirikari gukorwo makiga keheri-ini kigina gia guteithiriria aria makorirwo magikirwirira wiyathio riri bururi uthiite gukorwo gikungwira miaka 60 ya wiyathi na kuona njamba ici riu cikaraga miturire itakiri miega. Gikundi kia Kenya African Mau Union nikio kiukaine ta Kamamu nikiugite njamba ici ciakorirwo igitahwo migunda oro hamwe na indo thengia wa gukorwo makihuthira hinya guthi kuria ithaka-ini na gukorwo makirwirira wiyathi. Oroho mutongoria wa gikundi giki nio igite ati ni mehaririirie gugatabania thiguku ya Mashujade iria gakorwo gitabanirio kiharo-ini gia Kericho. Joki abogwa nda thirikari ri tutire migunda na twarwagira tiri na wiyathi ibo twarwagira ha wiyathi ri hatire kindu ona kimwe turi tuona tondu akwa ni migunda ri gutire mugunda mundu enaguo ringi onete handu ta haha uguo agaka riu aka hau nginya ciana ciake cikarite oha riu andu ni hakuhe magiakanirira kinya guku iguru tigani hinya oraga. Pesa iliyoweza kugawa kwa kumnufaisha Mau aweze kunufaika kwa wakati huu, na kwa sababu ya heshima hiyo juu ya wale wa Mau taifa nzima pale wako wapatiwe tajriba inayowafaa, tuweze kupatiwa yale mashamba ambayo tangu 1962 yanastahili kuwa katika mikono ya Mau. Na tunaomba hawa wazee wetu wao wako na mufi wasione mauti. Tafadhali hawa wazee mnawaona hapa, huu mufi wao usione mauti iwe ni aibu kwa watoto wetu kama sisi watoto wao. Tutasaidiwa na serikali ya Kenya kwa wazee waingie kwa mashamba wakati huu. Kwa majina ni Frajidisho Ngogi na mimi ni mkaji wa hapa Nakuru. Mimi nataka serikali rais wetu Ruto na deputy wake Gachagua watusaidie waingilie hiyo maneno, waone wasee wao wa Mau tulipatie mashamba. Kwa maana sisi na watoto na watoto wetu sasa na wasee kama sisi. Kwa hivyo na wana watoto wanawaitwa kukaa. Kwa hivyo ni tabu tunaye mingi. Kwa maana mashamba iko na sisi hatuna mahali ya kukaa. Na tulipigania hiyo uhuru shauri ya mashamba yetu. Jina naitwa mchungaji Overseer Harrison Karioki Mwangi, nikiwa kama kizao cha wale ambao waliweza kupigania uhuru. Hawajapata mashamba hawa wazazi. Kuna pia ile ambayo ada inafaa walipo ya miaka 7. Sababu kama ukiajili mtu kazi na yule mtu atende kazi kwa hivyo hawa wazee kuna miaka 7 ambayo walikuwa katika msituni wanastahili. Matatu ni marakorirwo magikua hwai wa ira gukorwo makiuragwo ni andu matoikaine ya Rugongo
na kuria giko kiu kirakorirwo gigicungiriria aikari gutabania mirurungano guthie thiini wa ceceni cia maabitha a borithi na kuria maragikorirwo magithie mwena wa Ndere oro hamwe na Kowet na gukorwo magikumithia ciiko ici. Maabitha a borithi ni marakorirwo magicungiririo gukorwo magigeikia njirungi thiini wa riera oro hamwe na gukorwo magikihũthĩra ndogo ya kuruta maithori na nigetha gukorwo makingata muingi uria urari na maruru o makienda gukorwo makihingũrĩrwo gitoi kimwe kana kwirwo mwe uria urerikana ni umwe wa ekwirwo aria marakorirwo magitabania umaramari ucio. Kwa mimi naitwa Steven Odongo, natoka eneo inaitwa Uhuru Gotoenga. Huko kuna juzi tu walikata mtu wa M-Pesa. Sasa tena jana tuliamka asubuhi tukapata watu watatu wameuawa na mtu mmoja. Kwe kochopo karchanga to gibiro ngwech kone wale nyaga changa to kochopo ngwech wanu ko police tumekwadwa au polisi bakawa takwadwa wan. Kazi ya polisi hapa ni pombe, kutafuta watu wanakunywa pombe na kushika. Hapa kwa mtaa hatuwezi tembea, hatuwezi enda mahali, enforcement anytime hatuwezi shika. Watu wametuua sisi kila saa. Mimi naitwa Nicholas Owino kutoka Gombe Public. Mimi amekataa hii maneno ya watu kuua, saa yote mtu kukufa. Na polisi iko hapa Ndere, umefanya tu kazi ya kununua bangi na changa ameenda kukunywa huko, umelipwa pesa na mama ya changa, hakuna kitu wanafanya. Mekataa. Nayo micemanio iria koretwo igikika thiini wa kaunti ya Samburu makiria gitafanio ni ateti hari gwatha kihonia kiegemainie na uhaguku wa ugitiri ru nironeka ni gukorwo ikirehe maciaro na ni thutha wa nyanake imwe ciuikaine ta Moran gukorwo makiiga mirothi na makithemania na mirurungano oro hamwe na uici wa mahiu o makiuga gitumi kinene gia gukorwo magitabania uici ta uyu ni kumana na wagi wa mawira oro hamwe na kuhaica kwa garama ya muturire na ho magakihoya thirikari ikorwo ikimandika kanya gukorwo magituni wa mawira ma thirikari. Shida ndio ilikuwa inatufanya tuibe. Ili kutoka saa hii sisi tumeamua kama warani hatutaki kuiba tena. Tumeamua mambo ya amani kutoka saa hii hatutaki kutangazia warani. Niambia warani tuache hii kitu ya kuiba. Watu wengi wamekufa, wamemwaga damu. Hata ndugu yangu amekufa. Tumesema kama warani hatutaki kuiba tena. Sisi warani kama warani tumeiba sana. Kutoka mwanzoni hadi mambo basi yetu yameiba wengi, lakini sisi wenye tufanya tuibe ni ile tukipeleka tu mambo hauna ukiwa morani unapewa ile chance ya kwenda tu au kai kwenu. Sasa unaenda unapata influence by your friends. Sasa mkiwa huko unakuta mtu mwingine anakuambia na hauna kitu unakufanya, you are so idle. Sasa anakuambia tu twende tuibe. That is kwa sababu hakuna kitu unakaa ukienda ukitembea tu. So unakuta tu nimeenda kuiba na pia tumeiba sana. Kama sasa sisi tumeamua hii kitu haisaidii. Tunataka muandike warani kazi ya makonservancy na tunataka pesa ya biashara. Warani wapate pesa ya biashara, wafanye biashara yao, waache mambo ya uizi. Ni wakipata kitu yao. Mimi niko na hakika ya kwamba wakipata kitu yao ambayo watapata na mkono yao watafute biashara yao ambayo watafanya, mwenye ng'ombe mwenye mbuzi wataacha uizi. Wenye tulikuwa tunaiba tunauliwa sana. Watu wengi walikufa juu ya kuiba. Hata tukileta wao wanyama nyumbani, wenye tunafuata maybe tukute kwa nyumbani wanyama wetu pia wanaenda. So ni kama tuna lose vitu mingi sana. Tuna lose watu na tuna lose wanyama wetu. Tukileta sasa mtu ukienda kuiba unaleta ng'ombe moja, unakuja unapeleka ng'ombe 10 kwa nyumbani. Mweri wa 10 ukaragwo ri mweri wa kuhurana na murimu wa cancer
atumia aria mari na marua magukorwo na mishiga na kio gikundi giki kiwekaine ta ngao ni mathiete na mbere na gukorwo magitabania mashindano ma kurathukia njirungi na hamwe muingi ro hamwe na getha gukorwo makihota gukorwo magicokaniriria kigina ya kurigita arwaru aria makiria murimu wa cancer wa nyondo. Pink Target uyu ni umwe wa atumia aria mari runguru wa ngwataniro ino na marendekithia thirikari gukorwo makihingura thibitari iri na mitaratara mirumu. Oroho ninge thibitari ta ici igakoragwo ikinyitanira na thirikari gutigirira arwaru othe aria mena murimu uyu wa cancer ni marugamirirwo marihi mao ni thirikari. Atumia aria mari marua magukorwo na mishiga ni mathaganĩtie muthako wa gucindana guthima wathi wao na rithathi niguo kurehe hamwe atumia na ikundi gucokanĩrĩria kigina ya guteithĩrĩria arwaru aria nyondo. Treatment can take long and does drain your resources, and yes, this could be something in terms of universal health. We work with government to ensure that private practitioners who treat cancer can, in some way or other, reduce the charges or at least make the charges. Mendekithĩirie thirikari kũingĩria mũrimũ wa cancer na mĩrimũ ĩngĩ ĩtagwatanagio mũbango-inĩ mwerũ wa ũheani wa nĩguo arwaru aya makarũgamagĩrĩrwo thogora wa kũrigitwo. And when the government is able to partner with smaller groups, smaller organizations, to be able to have a very big portion of the budget to support health, it will go a long way in the research, the support, and even the cure of possible critical illnesses like cancer. Oho mendekithĩtie thirikari kwanjĩrĩria thibitari wa Manya ĩrĩa ĩrĩkoragwo ĩkĩrũmbũiya arwaru a mũrimũ wa cancer na kũrehe ataramu na athuthuria nĩguo kũhũrana na mũrimũ ũyũ. Support breast cancer awareness. We need to encourage people to go for screening. We need to encourage people to have treatments, and there is treatment out there. Tariki 28 mweri wa 10 nĩguo mathako maya magatabanio arĩ njĩra ya kambĩini harĩ mũrimũ ũyũ kũingĩra kĩharo nĩguo gũthomithia njĩra cia kũhũthĩra matharaita na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We always open to the and participate. Petition is open to the public, corporates, and also civilians. Anybody who participates in this sport gets a proper training, the proper handling of the weapon, and also understanding and respecting the sport. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Na tugithie na mbere na gikunjiro gitu kia mohoro ni ati muikariri giti wa gikundi kia wandikani wa arimu na TSC ni athingatite arutani oro hamwe na anyiti itemi hegi sekta-ini ya mathomo gukorwo makigiririka wira-ini wao na niguo kwagirithia mathomo mathukuru-ini ma muingi na akiria arihi-ini ya kigomano kia arimu mwena wa Manyata kaunti-ini ya Embu. Dr. Muthoni ni augite ati maumirira mega no monekanire kumana na kwirutira kwa arimu oro hamwe na kwenda mawira mao no na gukiri uguo ni athingatite aciari gukorwo makinyitanira na arimu hakinya ni gukorwo makirunga mitugo ya arutwo ao. And if there is one that is already existing and it is not active, it is the child nice, and we move forward so that we are able to achieve alumni growth. You are able to network as professionals, even for yourselves as individuals. As far as I'm concerned, in terms of the country, we have a shortfall of over 100,000 teachers. And we are optimal. And I'm saying that as German TSC. The question I'll ask myself is, have we optimized all the teachers we have? I thank the President, His Excellency William Samoei Ruto, for the job well done. Since he came January to this September, through his government, the government has recruited 50,505 teacher interns across the country. Mokoji you see here standing was also shaped immensely by Goofy Boys High School. And just the same as Mokoji was shaped, all of you, who you are, who you want to become, because I can see some young people here, was also shaped by the school you went to. That is why you can ignore anything else,
but you cannot ignore the school you came from, primary and secondary. Whatever has started under the leadership of Mheshimiwa will go a long way to improving performance in our various schools. You'll also get to know what are some of the challenges facing these schools. And of course, with this structured way of communication, structured way of leadership, a communication will be done and improvements will be done where there is need. To have so much money to do that. And I know many alumni are not working very well but it is the willingness. Na rĩu nĩngũkwĩhoya na gĩtĩo kĩnene tũkorwo tũgĩikĩria oro hanini no tũgĩcokereria nĩngũkũmenyithia ũrĩa atumia hamwe na mbeũ njĩthĩ kuma kũrĩa kaunti ya Marsabit mathiĩte na mbere na gũkorwo makĩũrĩra ũhoro wĩgiĩ ũrĩithi na magakorwo makĩingĩrĩra biacara-inĩ ingĩ nĩ kumana na ũhagũku wa rĩera. Thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu tũikĩrie nĩngũkorwo ngĩcokereria ndũgathiĩ ũrĩa mĩtambo tũgĩthiĩ na mbere na gĩkũnjĩro gitũ kĩa mohoro. Na maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Aikari a gĩcigo kĩa Alego ya rũgongo kũrũrũngana na kũhithũkĩra ceceni cia borithi cia Kowet na Ndere. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihũrĩtwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũrũ nake mumagari ndutaga wĩra wa kwendia hema mĩgeka na ngũnia ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩ tũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Akai kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩ tũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩrwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũthingi. Uri mũrĩmi mũnini na nĩ ũrabatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro, ihinda nĩ rĩrĩ amu Mũthingi TV nĩ ĩrakũhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya.
nyita ugeni oro rigi na nigatho gukorwo ri mitambo-ini tuthie na mbere na gikunjuro gitu kia mohoro guku ni session ya Muthoni TV na tugithie na mbere ni ati kumana na maumirira ma ugaruruku wa riera ni macungiriirie hathara nene na makiria kuri ndurire iria ireithagia kuma kaunti-ini ya Marsabit. Riu atumia oro hamwe na mbeu njithi thiini wa kaunti ino ni monekete gukorwo makigarurukira uhoro wigie ureithia na magakorwo magithondeka kana kuingira uhoro-ini wigie guthondekaga indo cia moko na iria uikaine ta jua kali ikinya riria ritanyitwo gucenjia mikarire yao kuona kumana na kwihokaga oro mahio ni kumacungagiriria hathara nene muno makiriria gwakorwo na mogaruruku ta maya ma riera. And I want to talk to the graduates. There are 3 things that I would really persuade you to do. Number 1, the skills that you have gotten, make it your passion. Serve with the dedication. And then also, have a purpose. You have a purpose in this world. And your skills, you need to strengthen them to make sure that you are fulfilled as a person. The third thing is persistence. Kuna wengine mheshimiwa wanaanza biashara leo, kesho wamefunga. It is not like that. Be persistent in what you do. Siku hizi hakuna ati unasoma unatafuta kazi ya ofisi sana. Hata mimi nilitama 2018 mpaka 2023. Yes, sio rahisi upate kazi ya ofisi. It's better wajijoin na kazi ya ujuzi manyatani ndio wajisaidie. Wasichana wanazokuwa kazi wanasema ni vijana na boy but hadi msichana anaweza fanya. Na hiyo ni kwamba inatufanya tujue utamu wa kuhifadhi wanyamapori. Sababu hiyo hii yale imekuja tumeonja utamu wa nini? Hii yote imefanyika kwa sababu ya mazingira yetu, kwa sababu ya wanyamapori wale tunaishi nao. Ndio tuweze kuishi nao salama, ndio tuweze kuhifadhi. Kwa sasa tuko na mpangilio ya kufungua conservancy ya kijamii nyingi na kuna wengi wanataka. Wajia sahi wanataka na litiza. Sasa muko na bahati kubwa kwa sababu wako hapa Hii ni changamoto kwa wale ambao wamekaa nyumbani, ambao wangetafuta ufundi. Hata tunajua vizuri katika TVET idadi ni chache wale ambao wanaenda kutumia nafasi hiyo kujipatia mafunzo. Na General Raila Odinga ni athingatite mutongoria wa bururi William Samoei Ruto gukorwo akieherera akigirira uhoro wigie utongoria wa mwaho wa mung'ethaniro wa Azimio la Umoja na kuria Raila augite ati Ruto ari na itanya ria gukorwo akiahurania mwaho uyu wa Azimio no gathie na mbere na guteterithia akauga ati matigukorwo makienyenyeka na mwena-ini wake Kalonzo Musyoka agakorwo akiuria President William Samoei Ruto gukorwo agithema na siasa kana utongoria na ithurano cia mwaka wa 2027 agikiuga ati ona matire maiganira na ithurano iria cia korirwo igitafanio thiini wa mwaka-ini wa 2022. Nilisikia kama unasema tu unajua baba hata simama. Sasa mimi nitakuwa na saa Kalonzo tu. Anaongea juu ya Kalonzo kama Kalonzo ameshinda Bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kutagawanya sisi. Baba na Kalonzo si baba atasimama, nani atasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sasa yeye anafikiria ni mrefu zaidi. Tutamuonyesha ati yeye hajui. Sasa sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Sitaki kumjibu William Ruto, amejibiwa na baba. Ni kweli si kweli? Lakini kuna mambo yafuatayo.
kabla ya kuzungumza juu ya 2027 ambaye atapata fursa ya kusimama kwa pamoja. Anasema 2022 hatujakamilisha. We want to know what happened. Si kweli? Itasimama wakati huo mwingine we'll have a walkover, a walk in the park. Kenyans are fed up. Kenyans wamesema hii si serikali inaweza kuaminika. Ujue the majority of Kenyans are standing firmly na Baba Raila Amolo Odinga. And they are not doing it blindly. Na rĩu tũingĩre tũmũrĩkio haro-inĩ citũ rĩa gũikaire na nĩ thutha wa timu ya Nyarari Rising Starlet gũkorwo makĩhota timu na bao 4-0 ikĩra-inĩ rĩa kerĩ bũrũri-inĩ wa Angola mũthenya wa Aramithi. Rĩu ũhoro wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ macokereirie gũkũ bũrũri-inĩ na kũrĩa gavana wa hau kabere gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi Mike Sonko, timu ya Rising Starlet makorwo makĩng'ethanĩra na ya Cameroon ikereka-inĩ rĩa gatatũ gũkũ bũrũri-inĩ. Mimi nilifurahishwa kwanza kama Mkenya, because mimi ni raia wa kawaida. Kama Mkenya na kwa niaba wale wa Kenya wengine, nimefurahishwa na vile hao wasichana wetu wametufanyia kwa hii World Cup qualifier game. First round walicheza last week hapa na Angola, tukafunga Angola 6-1. Return match imefanyika kule Angola, tumewafunga 4-0. Kwa hivyo kwa jumla tumewashinda kwa 10 goals to 1 aggregate, na our ladies soccer team qualify to the third round ambapo watakutana na Cameroon. Just a couple of weeks ago ile senior team yetu Harambee Starlets ilifunga Cameroon. So ni mzuri kuweka huko kujiwakilisha. Wameenda huko kuwakilisha Kenya na we are very proud vile wameweza kufunga Angola mabao 10-1. Kwa hivyo we are wishing them all the best, we will support them, na serikali pia itawasupport tuhakikishe kuwa wanaleta World Cup hapa Kenya. Naomba wakati wa game ya Cameroon fans wajitokeze kwa wingi. Tulifunga Cameroon, tutaweza kuwafunga tena hii timu yetu ya under 20. Kwa hivyo mimi ni kuwapea motisha, na nitakuwa nikisimama na wao kwenda kwa mazoezi, and I'm sure pia our honorable minister Babu Namwamba will do his part on behalf of the government. We will just support our team. Na tugithie na mbere ni ati muteng'eri Joshua Bellet ni atugitwo na thahabu thutha kuhotana mahenya-inĩ ma mwena wa Amsterdam kugerera uhotani wake wa mathaa meri ndagika 4 na sekondi 8 kuria nakuo Cyprian Kotut arakorwo thutha kurikia na mathaa meri ndagika 4 na sekondi 34 kuria nakuo Chumba Bethwell arakorirwo akirikia ari wa gatatu thutha wa kurikia na mathaa meri ndagika 4 na sekondi 37 undu uria ukenetie a Kenya aingĩ, na tugathie na mbere kumakũngũĩra nĩ ngere na icio tugakimera congratulations ni kurehe ngumo bũrũri-inĩ wa Kenya. Tugithie na mbere timu ya bũrũri mbĩtĩka-inĩ cia mũbira wa magũrũ Harambee Stars ũmũthĩ rũcinĩ nĩ mekĩtie meharĩrĩria mao ma mũico gũkorwo makĩamũkĩra mwakorwo makĩng'ethanĩra na timu ya Russia mbĩtĩka-inĩ cia kũruta bũrũri-inĩ wa Turkey, kana mbĩtĩka-inĩ gũkorwo ĩgĩtabanio thĩinĩ wa bũrũri wa Turkey. Mĩthako ĩno ĩgũkorwo ĩkĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ kuma thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. The team is prepared. You know, we've had a good preparation here in Turkey. The players, the morale in the camp is quite high, and everybody is expecting a good game. You know, an interesting fixture against Russia, who are one of a good team. You know, ranked 39 in the whole world, and we are going out to compete. You know, such kind of friendly, you know,
we get experience to learn a lot of things, and now in our last preparations before our World Cup qualifiers begin, I believe it's going to be a good test against the Russian team to see and gauge ourselves where we are. I think the boys worked very hard in the camp. Yeah, this camp was also important for us. Next to the match that we had first time to train and to go deeper in some positions in detail work. So we have done our work. We are ready for the match, and I think even if Russia is a really top team, you saw it especially against Cameroon, how easy they win. They could even win very high in this match. So therefore we expect a really top, tough team. So, and we will try our best to make the people in Kenya proud. Naho niho gwikirira gaturumo gikunjiro gitu kia mohoro maitu mathaa mugwanja magire ma mukrash kihanda thaa 10 Mohoro hamwe na thaa 3 cia utuku ritwa reko ni Muthoni wa Wambugu na njokie ngatho cia mwanya kuri producer wakwa ogwitwo Murugi Job, kuri mwerekera wakwa ogwitwo Catherine, ro hamwe na hori mbica na haririria othe agikunjiro giki matongoretio ni andiki a mohoro. Ngatho cia mwanya ninge kuri we mwiroreri witu twendete muno makiria, ni hau niho gwikirira gaturumo no rucio ni turianire giathi amwe tugakorwo tugicemania thiini wa tabarira ya igaguriro cikihanda thaa 1 kinyagia thaa 4 cia rucini. Ngai amwende muno makiria, tidai thayo na Ngai amurathime, tuonane rucio. Njitagwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Bye bye.